Sanbonani. Welcome to Kota and Chill, the ultimate vibe session. Nangtwala. Today we're kicking it back at Joe Buddies in the heart of Soweto Deep Roof Zone 4. I'm your vibrant host. Umadlakadlo muhle ngeso lakhe umdlulo ongathi juba ngoba esabubuhle balo umfiso ongafi awufama sekuthanda yena ngakho ke uma ungibona wathi msu sawona mama Sylvia unjani ngiyaphila ngaze ngajabula ukuthi finally wazowafika futhi it's been a while awusathi uzivalele singasazikhuluma lesazikhuluma lezo uba nokubhayizisile yini kanjani manje ngiyabonga nami ukuthi ngibe khona lana namhlanje mina igama lami nguSylvia ngicheria la eDK ngizalelwe la eDK ezone 4 so ngizochubekisa iepisode le ngayishuta ngoJanuary yendaba yefamily nobuthakathi nokulimala kwami from the family, the scars that I have because of ifamily, you know. Ngifila ukuthi this platform izonginceda ukuthi ngiphile ngihile ngibe neclosure because of ifamily angivumeli ukuthi ngibe neclosure, instead bazenza bona ama victim and bangicindezela wes. I thought kule minyaka engikuyo manje ngabe lento sesolvekile, but kunokuthi isolveke balokuba yazama ukucover up, and the more bazama ukucover up the more ilimaza mina, you know, and the more ba-actor as victims ilimaza mina cause mina ngazi iqiniso. So ngiyabonga ukuthi ninginikeza ithuba lokuthi ngize kule platform ngikhona ukuthi ngithole neqiniso, ngithole neclosure, ngithole noncedo esingengasho ngathi isifiso sami ukuthi ngenze documentary because of the journey yempilo yami, because of the experiences engihlangane nazo kulomhlaba, you know. So ngiyabonga ukuba lana kakhulu nathi sabonga kakhulu ukuthi uze kithi usithembe because sabona indaba yakhe sensitive kakhulu, I understand. So into engingathanda ukubuza yona qala before siqala ne, last time ufikile lana abantu beba interested kakhulu, they were like babuza ukuthi ubuya nini. So kukho lokho kusherile eqaleni wathi uyaventa angithi ufuna ukuthi nawo uhile. Yes. So episode leyo qala mawuqeda ukuyishutha uzizwe unjani and kusale kwabanjani nje few days after uqeda ukushutha leyo episode? After episode leya yokuqala ngiye ngazibona ukuthi ngiyimbokodo. Aw yebo. Ngiye ngazibona ukuthi I'm no longer a victim but a survivor. Ngiye ngakhona uku-understanda impilo kangcono ukuthi uNkulunkulu sometimes uyakufaka ezimeni but ufuna futhi wena usukume uyilwele then yena uzokuphendulela. And but esamalanga futhi lokuhamba bengikhosela itrauma because I would go back to the past abazaboma 80s boma 90s ukuthi ubani wenzeni ngiboneni kwenzakaleni, but all in all it made me strong. Uyabona, it made me ukuthi ngizamukele because ngiyabona kwamanye ama platform abantu bayakhuluma vele ayikho into ehlila njengokukhuluma. So ku TikTok nokubona abantu bayakhuluma nayo leyo ingipha amandla ukuthi hayi nami ngiyazikhipha manje indaba kunini ngivalele. Uyakumele vele ungazufuwani ngicabanga sufela phakathi. Kunini ngihlanya you end up uneenga ulwa nabantu aba close awukuthi bayakuthanda bafuna ukukunikeza uthando lwamampela, but now you end up ulwana lebona because of limits from the family. Why understand? So go bua go ke healing, that's why ke le kwatetse lona gantle ka bana nke be se re pushitse nna le lona ke le monate mare anyway ka le tshwarela plus ke Sunday. Hayi siyabonga siyaxolisa futhi ukuthi sikubambezele. Siyabonga manje after le episode bakhona abantu ba mentionile ngithi so after si release bayibukela basale bak approach kanjani mhlawumbe bakonfrontile ukuthi why ukhuluma ngabo izinto ezinjalo kusale kwayenzakalana? Emphakathini wami wase Deep Roof eKasilam abaningi they were shocked and surprised, but abanye bajike bathi hayi mara wena uyabonakala the way unenqane ngakhona ukuthi there's something behind. Okay. Uyabona the way ungakhona kuyabonakala ukuthi manje kunento ngaphakathi emuva. And then ifamily mina ngeke ngiapproach yangisha ngifuna ukuyibeka straight yangisabi ifamily. And I anxiety because of I'm violent.
ingisaba because of isaba ukuthi ngizokhuluma amaqiniso. So the only person oye wangena kule ndaba efamilini umfowethu uBhabhu lozemva kwami. Because of remember mangize kule ya podcast ngasho ngathi ungibophisile ungenzele protection order. Angazi ukuthi ungenzele i-protection order for ini because of akahlali nami uhlala le nami ngihlala la. Yeah. So uye umuntu oye wakhala ecourt. So ecourt wathi yena mina ngize ku podcast ngikhuluma ngabo. So umagistrate wathi kimi why ngamtshela umagistrate ngathi I think it's within my right. Ngikhipha into engidlayo emoyeni ngempilo yami. So wathi uBhabhu ucela ukuthi ngingasayenzi. Ngikhumbula athi ithi yes or no. Ngathi yena sokumagistrate athi ithi yes or no. Awusekuyo sho kanjalo. Sibindi sakhe. The podcast is about me. Yeah. Ngikhipha amaqiniso ngempilo yami. So if yena afile affected ayisekazongixolela. Yeah, ayenzeli yena ngenzela mina. Ngenzela wena. And nalento yokuthi ngarage ngina 12 years. Angikhumbuli kunomuntu efamily oke wangibeka phansi esingibatshelile athi kimi kwenzakeleni ngoba nesikhathi ufila kanjani ikuphethe kanjani instead bayabrasha bonke efamilini baka phansi kwecarpet. Yeah, so I don't think uBhabhu une right ukuthi athi ngakhiphi ubhlungu obukimi ekubeni yena futhi as my younger brother ujike ngelinye ilanga sekangitshela athi abakurapanga wena batla chelete. Hayibo. Yes, 2024. I run about rape batla chelete wena. You know, so instead of ngihile abangiphi ispace sokuthi ngihile. Instead bayangicindezela. So ecourt bekaze nenye cousin kaMama. Okay. Bathu awusibasana. So lo cousin kaMama ngamtshela ngathi angikhumbuli lento nisukumele ngisazoyisukumela. Aseza ama camera kulomuntu. Wathi wena mawuyibhekile lento ukuthi ilunge kumele ilunge kanjani. Sise court eOrlando ngathi wena usibasana ukuthi ilunge lento makubizwe lo muntu lo bekangiripa lo nani sonke kuhlalwe phansi ilungise sindlule but as long as ningakayenzi kanjalo kimi ngeke ngidlule kimi ngeke ngiphole yabona wathi kimi khona enye cousin yethu yase Rustenburg bazokhulumisana yena nayo ukuthi babone ukuthi ngithi how many years how many years since baloko bakubambisa ipali but mase babona ukuthi wenze action yana sebayaqala manje sebafuna ukuzenza manje aba game. Yeah, and no one is doing anything at the end of the day because we are a court January so ku May. Yeah, angitholi ne call. They know ekhaya la ezone 4. Angiboni ukuza nomuntu oyi1 eze ukuthi yamani lento leya. So as long as ngiyabatshela manje ngithi ngiyazi basema social media. Yeah. As long as bangakasihlanganisi lento ilungiswe ngisazoyilwela. And ngiyilwela double. Ngizoyilwela ngomthetho, ngizoyilwela nangedola. Yep. Because it has happened. And bayangikhinya le family because of bathi lento ayenzakalanga. But the very same person lo bathi lento angayenzanga mabambheka akathenda ama funeral ase Deep Kloof. Kosiyaza ngahlangana nami. Akathendanga ifuneral kamalume wami, akathendanga ifuneral kamama wami. You know why? Nyeke if you are not guilty, why usaba? Why usaba? Yini lo ifihlayo? You are not guilty, so why usayi? Why lo face analysis situation why fitisa? I understand. So it has happened. And kokhoti magistrate uthulutse case arabone ke na le molato because vele uBhabhu akazi ukuthi ngibuphisela masicolo var awuna mngayizwa into ngathi ayiyona ayizi kahle. Yeah, for all those abaluzile first episode guys ne bengicela ubachazele nje uba brief to yonke lento wayikhuluma ku first episode twala wamuvela waya Alex ne Epitori, sorry, and then wabuya isiphithiphithi saka Bob yonke lento le uyibrief nje uyenze ibe into encane before siqhubeka for laba abangabonanga the first episode yabo. Yeah, mina ngeke ngaye ePitori but ukuya kwami ePitori angiyanga ukuthi ngePitori ngaboniswa ngathunywa uNkulunkulu esingumuntu oboniswayo ukuthi hamba uye ezweni lasePitori, meaning in the Bible remember uNkulunkulu ke wathuma indoda nakho wathi hamba uye ezweni laseGibhita
So that was that thing. Ngaye ePitori, ngafika ngahlupheka the way ngihlupheke ngakhona ePitori, kungena family, kungena mama, kungena baba, kungena mngani, ngiyimi nabantwana bami. Then I came back 2023 la ekhaya eDiepkloof. Nakhona futhi ukubuya ePitori ngibuyiswa yivision. Ngibuyiswa yile dlozi elingibonisayo, ya understand. Kwangabi mnandi ukubuya kwami ekhaya. Yeah. Ngoba kuthi angifunwa the very same papa umfowethu angifunwa ekhaya, akumelanga mina ngihlale lapha, but nginama rights nami, nginama shares phela mina lapha, ngumzukulu walapha yana. So angibuyelanga ukuthi mhlambe lapha yana bengibuyela ukuthi mina ngizoba yimi ngibuyele ngoba mina ngizophusha into le uNkulunkulu angithuma yona. The reason mina uNkulunkulu yewangithumela ePitori bekangibalekisa ubuthakathi basekhaya. Hence I said it from the first episode ukuthi mina ubuthakathi bakucala futhi ithi ngikhulume ngesitswana ukuthi le family ingizwe. Bakuputrisise. Yebo. Gore ke reng. Ya, buloyi. Bapili ke bubone ka mo family nyaka. I don't wanna lie. Ke na le di-proof, ke na le everything ke na lona. Trouble bana ba tsebore ke slave akere. Yeah. Ke shafile ntho tse baya ke beile. Wabo ke emetse moment like this and days like this or ke produce gore evidence ke ye. Cause mama ka remember ke tshilo gore mama ka nna nlatlhile. Yeah. Mama ka hanggodisa. Ke goletse gona ko Rustenburg. Ko ke ileng ka end up se ke kopana le sexual assault ko teng. Ke godiswa ke mamgolwaka. So mama ka go buyeng ga gagwe ke ene o ke bone bothakathi mo yena. I don't wanna lie ka mamgolwaka ke re ke ile ka bona mamgolwaka or ka bona kokwaka or my own mother on unlatlhile for almost 23 years a se yo mo life nyaka. So ke bone ntho tse ngata di anlematsa le tsona ene ntho tse di ne ke di bona through a vision ke tlo lora. Yeah. Ha ke lora ke tlo bontshiwa ba re so o mama mozovuka ngo 4 o'clock mtathakusa angithuka ngisalele because of manje ngiyambhayizisa. So the family ayikaze ngibeke phansi ire khantla le re botse wena le lwanela nilwelana king e kana as mother and daughter e le lwanelang e le gona a buya mo life ya gago instead ba tla re watella wa rugana. I don't have to fight for myself. I don't have to defend myself according to this family. Wabo so family e ke batla bua nnete fela today ke kwatetse. Yeah. Ke kwatetse. Ano fanele I mean I claim kwatetse. You've been through hell ngenxa yabo ba umndeni. Abantu bathi there's no place like home when uyayibalekela ikhaya. Ikhaya kula khona ukuthi yabo maso ufike ngaphandle wakhathala wakhuzuka mabokuthi uyazi mina ngikhathele uthi hayi ngcono ngibuyele ekhaya. Cabanga ke wena i-situation yakho abantu babalekela ekhaya wena ubalekela phi? Yeah, and whenever mo babuza ngithi aningitsheleni yini i-wrong yami bazothi ngiyadelela bazothi ngiyathukana. Lokho kudelela kusukela kuphi? Yonke into ukuthi ibe khona isuka somewhere itluha somewhere. Mina as I said ukuthi bangishiya ngina 12 years bahamba baye Krugersdorp umamkhulu wami from that first episode. Yeah. Ukuthi kushafa ukuthi ikhazini yami uBrenda upregnant. Babuya sebabuya. Yazi mababuya ngifike ngaba umama mina ngina 12 years. Cabanga. Sengigada lengane kaBrenda. Brenda. Ithi mayikakile mhlambe ngiyadlala lengaphandle mayikakile. Toro ngwana ukakile. Cabanga batshela wena uzidlalela. Esaba masimba wengane. Unesibindi Brenda. Kubizwe mina bengincanyo le bengimthanda lo yamntwana like I had a connection ngigcine sengumama walo yamntwana because of always beka la kimi. Ngimthanda ngenhliziyo yami yonke namanje but lo yomntwana namhlanje akasangifuni. Naye futhi. Because anithi kule scheme sokuthi kushafa lento ukuthi ngarapiwa efamily. You understand? So sekurecruitwa nabantwana abazalwa izolo, abantwana laba bengibanapkina, abantwana laba bengikhona ukuthi mabase esikolweni ngimthumelela ithixi ngithi nana iba grand lapho esigela ungagcini so sebafaneni uba wrong. Ba maintainile le family namhlanje bayangiphika. Sometimes mangihleli ngiyiwani nginokuba neenga ukuthi baphika izinto ngazenza why uNkulunkulu whatever I fucking do mulifatsini le kanti why noma bathi bayangizona mara basho bathi hayi shem yene yinja
Yeah. ayena uzokuhlanganisela ngangibenzela yena lo mntwana lo firstborn ka Brenda le yathi bahambe bayoshafa ukuthi upregnant yona ingasangifuni namhlanje ngiblockile ngiphethe evidence la efonini akusikudala ngicede ukuyithinta bangiblockile ifamily yonke bonke whenever mangifuna ukuthi kukhulunywe le ndaba le ngiyablockwa kuma WhatsApp bangiblockile angisumuntu eFacebook ke kuma calls bangiblockile because they know whenever I call them ngizobatshela amaqiniso ukuthi bafethu mara 1 2 3 1 2 3 so mina ifamily yonke ayingifuni cabanga wonke umndeni pho bagcine ba recruit nabanye nabasestrateni nabo like come on guys this uyisisa is nje not fair for me and amangithi this is not fair mani zoyibukela le podcast ningathi maybe ngiyanifuna empilweni nami lesikarikalibatla kalibatla ke sharp akanibathi uzwile ukhethi ngoki lona hawo yeah ano ba wrong nami like enga yakho ngiyayishare ngiyakufila manje ukuthi ano phakathi ufanele vele ukuthi uzubuhlungu bungaka from 12 years yes cabanga ukhula nje baloku bakuhlukumeza akupheleli lapho ba-ede okunye futhi bafuna ukukusacrifice khona lapho yes a lot has been going on yazini for those abamisele episode guys go back nisearche kuwo wonke ama-social media wethu TikTok, Instagram, YouTube niyazi vele usearche ukuthi Kota and Chill sisekhona la Joe Buddies where the food is always on fire kuhlale kusisa ukuthola kahle and the drinks are always flowing sisekhona lana nomam Sylvia la kwa Joe Buddies zone 4 usazoqhubeka asiqhubeke yona le ndaba yakhe ayinabe kahle guys nizo understand iside lakhe nalabo bamjudge estradini bathi une unanani understandani ke namhlanje ukuthi akahlanyi akayisuselanga ekhanda yonke into inomsusa wayo la isuka khona so uniphi ithuba lokuthi nimlalele nimuzwe naye nim-understande kabi and lengangijwayeli kabi and ningamjwayeli kabi nami ngijwayeli kabi ngoba nani basestrateni niyangihlukumeza because of likene taba tse le sa di tsebeng le bias ke le mesele sa tsebeng lona le mpona ke le pantsula ke maramara mo distrateng tsa mo DK a le tsebe gore ka mogare ke lemetse ga kana kang because of now I told myself I don't want to look like my problems yes and I don't want my problems to defeat me flop ya family ya ka korne le batlo mpona ke le sibotho lona no ke be sibotho shemba sepati nambona ukocha uyangithola nambona flop ke gore na ba sa expecta the outcome tse wa understand that's the problem na my darling family ke gcenne diaparo I think ke bolebo 8 9 years ke direkela ke kokwa ka mmele ga mmaka azanka rekelwa diaparo ke ithutile go igerezetsa nna at the early age ke ithutile iphandela even le no I'm a hustler na I'm a hustler ke hlakantsha go lentsweng bogolo but ke hustler pele ka lengwele I pray I call unto the God ke remfeto nshebele go nyiwa yeah a ke batle go tshepela mo mothong wa lefatshe because of motho hana nnete yeah aba sonketsetse next enkwatisang engwe yena Brenda o nne ke tlhakola ngwana gage ke mo tlhapisetsa ngwana gage ke ba cleanela ke mo tlhatsotsa le dipenti ntshang today I've got a recording ke ye mo founung ya ka e ke sendileng ke papo mo groupung ya ko zone 4 a bua Brenda gore ya nna azanka tsama dula ko di boyfriend teng na vela ke blomile ko majiteng yeah yena azanga ya ko majiteng a ke re na tlisa ka mogai obvious angiswenza ngathi kwakhe uyangithola beka lethe ekhaya umama wakhe bekamvumela mina at least ngiyangaphuma ngayophanda ene unkwatiso na umfowethu papa ukuthi akayiboni dayideng uBrenda uyasiplaya okay those years bekazwana nami si united bangafuni yena ubaba mara mina ngiloku ngizwana naye khona manje akasafuni mina sekazwana nobaba bahlangana nami ngami cabanga amanye amazwi angikwatisayo efamilini bathi mina angikwatisayo la disturb re mo mosebetsi yazi nasiphazamisa yazi basikhula off sisavutha hawo minya wehlisa ulaka bakwatisa labantu ngiyacabanga masingambeka la ubhabhu ngamenzani ubhabhu hayi ubhabhu manje sengifike kule point ukuthi angisamfuni yeah noma bangathi ushonile noma bangathi ngishonile grand ngimbonile ukuthi uhamba neteam bathakathi hey and then mabayijika futhi bayijika ngami
ne-recording la efonini and uhamba no-team Mthandazo. ya mina sengidabula So ungamind ama singayidlala i-VN ingazwakala ngithi i-VN bazoshaya uposta. ya athi uBrenda phela lo ngimkhulisela ingane le ngane sekayipeyitile ukuthi ingasangifuni athi mina ngiyabaloya Cabanga nje. and then mina ngibaloya kanjalo mabaya inyangeni bamosha imali ikhona i-recording bamosha imali ngoba kumele bagezwe ukuthi mina ngibaloyile ene mina ngibonakele ngisemathuneni ibile ethi ngikhulume ngesitswana bangizwe ngiyazi isiZulu sizobabhayizisa Yeah. bare nna ke bona kgetsekele ko mabitleng ko Rustenburg it's true nekile ko mabitleng mara ne ke sa ko lebitleng la mama Brenda Hutsho motho o bayileng ko yena hore wena ubonakale ko mabitleng. ko mabitleng bazo ngomuntu wasemphakathi Oh okay. ba utlwile ka member ene motho o mponing ke best friend ka itso ke tsoko mabitleng ke fitile ka paka ko yena ka ramfethu gore nshapo ke teng a ne ke tlile ko mabitleng ebe ka mogali clipper Awu. Yena uyahamba uyofafaza indaba. so yena angazi makafika uyibeke kanjani asingayiyahluleli so bathi mina benye ethuneni la kamamkhulu wami mina bengiyobaloya ngithi mina ithuneni la kamamkhulu wami angilazi bengayanga ethuneni kamamkhulu wami benye ethuneni leka gogo futhi lelo la ngazange ngalithola cause besijahile ene kule voice note bathi mina bare nna ne ke tsamaya le dingaka ne ke sa tsamaya le dingaka ngaka ne le nna ke tsamaya le di-patient tsaka ne ke lo etsetsa mosebetsi ka ko Rustenburg so be ke ramana because of re mo gaufi why not ke re shelele ka mo mabitleng Wena bowenza umsebenzi wakho lapha emabitleng. no somewhere eRustenburg Okay. so ithe mangiqeda ukwenza umsebenzi ngibona ukuthi isikhathi sisavuma ngathi why not ngithi shelele kugogo wami ngiyochitha isnifi ngithi I salute ngisesekhona Yeah. take me time ukuthi ngiye futhi akusena la ngingalala khona cause sicala bengifikela kwamamkhulu wami so bathi mina benye emathuneni ngifuna athole lo message uBrenda nabantwana bakhe bathi mina benye emathuneni ngiyoloya bona mina bengayoba lawyer mina benye kugogo wami unfortunately futhi lelo langa ugogo wami azange alitholi ithuni hayi ukuthi azange ilithole ngoba ngiye ngakhatha ngithi manje uhamba nabantu uzosebenzela bona bazobona ngathi soyabayuza ngasuku manje azange guce nangamadolo ngikhulumile nje ngelizwe ngathi mawe ke teng ke mo mabitleng ne ke re ke tlo dumedisa ke kopa nno protecte o tsamaye le nna ke leboga bophelo ke leboga everything ra kena ka mo dikoloing ra tsamaya but today Brenda o claima gore nna ke a ba lawyer wherever go ba yang ko teng dingaka ba loyiwa ke nna ba tlhapiso ba ba jela nyongo No. ba ba jela nyongo Hayi bayidla mahala phela. ya ba idla mahala Batshela ukuthi wena uyabaloya hayi. Inyanga nezangoma ezamanga zisazoyidla imali yenu abafundi azabantu abafundi cabanga ingakhi imindeni exabene engakhulumisani ngenxa yokuthi omunye wayo consulta kwathiwa umgogo wakho umkhulu wakho wenze kanje na kanje kuyinto engekho yeah ibhlungu lento lena Yeah. especially mangabe nizofaka omunye umuntu emndenini yazi mina ngokubona kwami ne rada umuntu makayo consulta mhlambe ayothola mhlambe iqiniso thizena afuna ukulithola angayi kumuntu oyi-1 ayithi ayi kubantu abayi-3 ke ukubona mhlambe kungaba noyi-1 oneqiniso Ayi. kulaba inkinga manje la hey kulama laba basekhaya noma bangaya ebantwini abayi-3 angithi baya nge-mentality yokuthi baloywa yini ya vele bayangi so izoba kanjalo kubo ukuthi baloya yini but ngifuna ukubasendela imessage kule podcast ya ungayibheka nje camera leyana ubatshele straight the way ufila ngayo wena Brenda awutype ron ka o loya ona next awutshisilo flopo ko re lona khale le ba tlo loya nna ka lepalla no le bona ka re nna ke loya lona a bona na a nka re ka loya ko loya gore ke tshwara zaka ke batla tšhelete ke tsamaye ka dilamborghini di ke boloi bo nka boloyang you know and if really ngaka ya lona Brenda e re ke a le loya for real le bo botshelo bao ya ka ke tshwere voice note so o e botse gore boele sekela yo geleza vie yesikolo mbek you are not a type ron ka o lawyer Brenda o loegile khale ha ona fokola o tsisilo phela ka batho tlhaga o emella ka rona ra o emisa mo bophelong today so bona wena o ka ro sharp le bana ba gao ba nne go tlhokomelle bona le taba ya Khavela o bue gore ke file botshelo Khavela na le tres ona tanki wena so ngicela nje le family ngehle ngidile nenkinga zami kahle ya
Yeah, hayi ngcono ngoba sowudlulisile umlayezo. ngicela ukuthi bangiyeke Abakuyeke Bangiyeke. Yo, kunini from umncane? bangiyeke nokuhlupheka kwami nokungabi nefokolo kwami ngiyiphilele mara okusalayo bona into yabo yesithwalo ukuthi bafuna ukuthwala nami ngeke bayithole akusukuthi bahamba inyanga bathi ngiyabaloya bahamba inyanga bafuna ukuhlakanipha kwami negazi lami Oh, kahle bahambela wena inyanga Yeah. ngoba bathi wena uloya yabona. Yeah. Futhi bona baloya wena baloko bafuna ukuthwala ngawe. ngithi ngibahlule from umamami Mm. umamami ngimbhace kaningi I don't care who says what umamami ugcine sekangilwalisa nesilwane Hey, bosathuza nayo ku last episode Sure. vele yasheshe yakhatheka. Uthi ugcine ngathi wamithi isilwane. yeah umamami bekangilalisa nesilwane Inhloboni I'm yesilwane. still young angaka understand lezo zinto Mm. ngila kubo ma 23 24 and then every day ebusuku bengihlala ngaphandle ngithi ngingahlali naye endlini nehontshi ngaphandle ngizolala mntwana sekhaya kube ngathi mangilele kuzoza isithunzi esimnyama singisinde ukuthi vu ngiyogcina lapho Hawu. Blackout. yeah ekseni ngifuna ukuyibeka 99 bafethu I know kunabantwana ababo angani bomntwana ami I've got a 29-year-old son yeah une crew enkulu kabi la deep proof but I have to tell my story ngasabi because of ngithi ngiprotecta nabantwana bami ne Ya uzokuxolela na hayi uyazi yena ke isikhokho sami lesa ngisitshele everything but angifuni kusasa abantu estrateni abangane bakhe bathi umama wakho this call trapper yeah. la ntsiba ibi yabo Batrapper. so bengivuka kwenzakalani every morning bengivuka angithi leso sikhathi ngisesedom Yeah. kube ngathi nginamafinyela and ngivuka ngikhathele Oh. mfethu ngifuna next and ngulo muntu flex Yeah, ngiyabona. yilezi ezivuka ngabo 4 o'clock on they know me ne family so mana nini ngeke komunye umngani wami usizakele wala ikasilam ngithe mina mfethu kunento eso enzakalayo every day and mangivuka nginamafinyela angithi leso sikhathi angakajump ukuthi Yeah. amawatwat Yeah, into zakhona. asifuna Hey, ukuzishila mm, mfethu because kunabantwana abazobukela Mara ngithi isikilo sathi lapha 18 plus abantu ababukela le So- podcast but anyways umngani wami athi hayi wena leso sikhathi angijoli anginamuntu ngilanda 2 years ngena partner yeah. athi umngani wami hayi man thatha itsoye elikhrofu ulifake embedeni uthathe nedip ngithi hayi idip inuka kabi kanje mfethu angizohlala kanjani mina ngilo muntu amakhalo Ngiyakuwe uhlala kamnandi kanjani? sengizolwa ama-J's flute mfethu ngathi toilet ngithi hayi hawu neshapho athi thatha itswayi elikhrofu ulifake lapho ngithi hayi mfethu itswayi ngalifaka mara i-J's flute nesha bathi ayigeza nge-J's flute ngayifundiswa osizakele i-J's flute bengayizi uBrenda yena wayifundiswa yimi yeah angithi siyasasherelana Kasherelwana sengigeza nge-J's flute but lento iloku iyachubeka lento nana ichubeke leso sikhathi bengivolunteera la eDeep Kloof Police Station ngiyi-reserve Okay. so kwenzakale eDeep Kloof Police Station bangichintshe iposting eBara mangisebhara ngelinye ilanga mangibuya ku-night shift man hayi man ngifika ngiyalala ngithi ngibuya ku-night shift kusho ukuthi lento ayikhona ukungithola manje angithi ngenza ama-night shift Uyasebenza. La. ngiyafika ekseni ngabo 7 mangifika ingane yami yahamba esikolweni ngiyageza ngithi isithongwane esincane mangiceda nje ukuthi isithongwane esincane lithi lizwile kaNkulunkulu ya pregnant Hayibo. hayi ngiphaphama pregnant kanjani Kanjani unganamuntu eba sengilanda the 3rd year ngisingile ngipregnant kanjani lithu pregnant ngiyeke umngani wami ngimtshele nomunye umngani wami bebathunana ushonile ngibatshele ngithi bafethu mara uyangibona mani nginayisinyana nami manje siyithatha ngokuthi ngoba ngiyahamba yena soyasebenza manje. yeah hayi man ngelinye ilanga ngicela umunye unese lapha eBara ngithi hayi man ngifuna ukwenza i-pregnancy test yabo because lelizwe manje bese lingilandelela everyday lithi pregnant hayi kwamampela lo nurse athi hayi wena uze ngo5 ekseni umchamo wakho oqala sizokutest kama nithi kiye konese ene yazi angazi mina sengithanda isiZulu ene ngiyabazi laba amadomkopo la seRustenburg isiZulu abasazi kahle engathi le episode ngathola umuntu akhona ukuba translatela
ukuthi lana ngithini hayi buka ngendlela abazoku-understanda ngayo ngifuna bazwe laba abaloku bangijaja kahle abakuqwisisise nabo ya baloku bangijaja ngithi Yeah. bangazi ukuthi ngilimele kanjani bagena abayifamily cabanga bangazi ukuthi mina ngi-experience ini empilweni hi right ngwamampela ngabo 5 ngiye kule nurse mangifika le nurse ingiteste ithi yer awunda ngathini sekuyini kwasami ne manje ngibadizi pregnant angijoli ngiba pregnant kanjani lento ingidla ngiyiwani manje ngigcine ngiya kumngani wami abangani bami laba beyi2 ngibatshele bathi hayi kanjani hayi wena uyapoka yikho lento ngithi ilizwi yilo elingitshelile leli lihlala likhuluma nami ngithi ilizwi yilo elingibonisile right ngelinye ilanga wena my darling futhi ngibuya ku night shift ngithi ngiyalala lona lela lizwi libuye kimi lithenze abortion I wouldn't do that shit. Yeah. I wouldn't do that shit. Abortion according to me uyabulala. Yeah, uyabulala. That's why ngithi ngine evidence but kumele ngiye eShawela clinic ngiyoyilanda khona. Yabo. Ngaya ngenza abortion eShawela clinic. Mangifika bangibeka embhadeni babeka isu ithi gugugugu. Ithi gugugugu. Yamsensa umntwana. Maba lokho baya mina ngiyayizwa lento iyabaleka ibalekela la kulamathambo wespine ngithi ngibheke phezulu kanti ngithwele isilwane sika mama Yer. Yo. salento lebeyiloku ngilala Cabanga. so mangicede ukubuya eShawela clinic basho ukuthi kwamampela ngipregnant manje ngiyabelieve ngoba isona yabona so sabangibekeli idate yanini phela ukuthi ngizoyenza iabortion Manje mabayiscanner bayichecka ibeyivela ngathi umntwana. beyivela but beyibaleka the funny part ukuthi beyibaleka baze babizana bonese bathi le pregnancy yamanga Iyemqolo. yeah Pregnancy njani yemqolo? angithi hamba ngale side ifika ihlale la la izohlala khona kushise abonese manje sebasele bayi1 but lento but mari ikhona lento siyibambile upregnant but manje elentuze eclinic ngeke batshele ukuthi it's a spiritual thing Uzobachazela kanjani uthini ene bazothini uyabona into ezinjalo Bazocabanga ukuthi uyahlanya phela anything efaka izinto zesintu sheshe uyahlanya according to bona ne sharp wena mntana sekhaya ngibuye sebangibekile idate yokuthi manje kumele ngibuye ngizoyenza abortion because manje umoya oyingcwele okhuluma nami uthi khipha lento izokunikeza inkinga yeah manje mabayichecka bese inesikhathi esingakanani isesiswini bengina 2 months and 3 weeks so bebathi kumele ingayenzi 3 months kumele ngizoyiki ene besishafile bengiflat bengiright so unomali yeah but nje bengigainile and then ngidluwanyana uyabo but bengeke ngibone nami that's why I was surprised and futhi mina isurprise yokugcina angijoli angina clever ngithi yangicabuza yeah kanti ngicabuzwe emfene so ulwabi ngicabuzwe emfene ebusuku ngilalwa imfene yasekhaya yakamamam so alright fine asibeke lapho after ngibuye sebangibekile abayazi nabafowethu le ndaba engizoyikhuluma bazoyibona ku podcast abayazi nefamily yami le ndaba le bazoyibona ku podcast but bona bahlakaniphela ukuthi whenever bangijaje bangicriticize bangikhulume kabi they don't know what I went through cabanga nje buhlungu kanje bakhona khona la ababoni they don't know so after uthola wavele wayi-aborta was no mamela before ngiyi-aborta angithi sebanginikeza idate yokuthi ngizobuya ngizoyi-aborta hey manje sengihlala ngikhathele sengihlala ngilele ngelinye ilanga emini kwaza ivision like uNkulunkulu angibonisa ukuthi lo mntwana ubani uyabona kunabanye abantwana ama-Mongol siyabiza ama-Mongol labo bantwana uthola umntwana ana 14 years usapepiwa akahambi umthole semama kampethe aphuma indende nini lo mntwana ngaphuma mamakhe nini lo mntwana udonsa umamakhe ngiyinwele bababiza ngesilungu manje ngazi bathi mama ini yeah laba bane Down syndrome nini so lapho ivision yangibonisa ukuthi lo mntwana wena otlatsama usatla ka matlakala ka mone a re dlale ka a o tlo shaba movie wa tla ko bioscope ka ne you don't do that we are serious here please if I want to ka ilo yetsang go gae dula style ka yabo so
ish wabo batho ba o tshwana le wena ke ba frustana one distractor. Yeah, askisi. Bo la khona bengithi ngiyakubuza ukuthi uma uqeda ukuyi-aborta wafila kanjani. Hayi isono ngawo masibakufanisa noTariana. Not nice. Sadlala. Yeah, askisi kuphazamisa. Bosathi uyachaza ukuthi before. So leso sikhathi uNkulunkulu seka yangibonisa ukuthi why lento bafuna ngi-abort bekuzoba umntwana onjani. Yilo ngicede kumchaza mangidisturba yilo my sister ukuthi umntwana khona bekuzoba labantwana laba uthole akahambi ugcoka ikhimbi ola 16 years. Nini angithi ngibona ku vision phela angikhuluma istory samanga la. And then bangibonisa ukuthi lo mntwana ozoba ngiklapa. Bangibonisa ukuthi lo mntwana ozoba ngihwapa. Bangibonisa ukuthi lo mntwana noma sengithiwa leso sikhathi bengine TV ye black and white, it was lamalanga lama black and white. Bangibonisa ukuthi lo mntwana le TV uzoba ithatha and there won't be anything engizoyenza because of mina ngizobe ngithi ngizele umntwana o disabled kanti iswani. Yo ngiphaphame. Ngiboneni manje izinto ezinjalo uyosixoxa nobani uyoxoxela ubani? Ubani ozokukholwa into yami but oyokuthi mina ngipregnant then ngiyo-abort abangani bami ngabaxoxela omunye utshonile omunye sesekhona singamlanda nimbuza ukuthi usesteruke wayenza abortion na uzokutshela ukuthi ya because bengiyozala isilwane. So it was then ngaba namandla ukuthi nyaya ku-abortion nyaya kwamampela ngaya ku-abortion eShawela clinic bayenze abortion the way bayenzeka khona but to your surprise lapha yana bebasinikeza amapilisi ayi8 bakuphe bathi phuza and mawusuka la uye straight ekhaya cause kungaba ne bleeding azange ngableed. Hayibo bebathatha 20 ladies kule 20 yonke I'm the only one ongableed. I was the only one ongableed. I was the only one ongena amapain the next day angithi banipha namhlanje kusasa then nayo ukuthi bayonklina. I was the only one beka normal. Abanye athi angilala ngibusuka ngithi siyaxoxa masamile lapha yana ngize ngisho ngithi hayi isilwane kwamampela ke lesi enhlizweni lento angikho ngiyaqala ukuyikhuluma manje lento ngiyaqala ukuyikhuluma and since kushona umamami and then ngibuye ekhaya 2023 ngifika ngihlukumezela ukuthi angicwabanga umamami ngihlukumezela ukuthi bengingathanda umamami ngihlukumezela ukuthi mina bengithuka umamami bengingamthuki bengimtshela amavara ukuthi where were you mangirape. Enevele phela irresponsibility yakhe ezumzali ukuthi enze sure ukuthi undodakazi uright phela. Umamami silwe our whole life because of bengimhlula. Umamami bekavuka bayavuma abavumi bayangizonda or abangizondi mina ngizokhuluma iexperience yami. Okay right fine. Sihlale lapha yana eShawela clinic bangena amantombazana bangena sekuzongena mina abanesi amangalo wena ubleedanga awuna pain ngigrand nje okay baye bangenze bangiclean nokungicleana kwakhona beku difficult yo bekunzima sometimes abantu banokumangala ukuthi why ngirough sometimes mhlamba abantu banokumangala ukuthi why nginolaka ngidlule eyintweni ngi1 azendlela ngi1 ngamela lobo buhlungu ngi1 ngamela ubuhlungu be-raping na 12 years ngi1 ngamela ubuhlungu bokuthi ngithole isilwane ngi1 kungenamuntu ongangikomforta kungenamuntu ongaxoxa nami lento kuyinto yami ngi1 Yo, it was wanzima. ngikhulisile number 1 namhlanje uBrenda wazi ukukhuluma ukuthi umama wakhe usikhulisile ukaba ngithengelana umamkhulu wami ukaba ngiyise esikolweni umamkhulu wami because of umamkhulu wami yes besihlala kwakhe but besinga ngama slave kwakhe akakazi umamkhulu wami angithengile impahla mamkhulu akasondrekele iyaparo
Mamagolo ka so nketsetse fokol, Brenda so nketsetse fokol. Akona motho ke le nketsetsa fokol. Mama ka so nketsetse fokol. Papa ka so nketsetse fokol. Ke iponetse mo lifeng. Ka kopana le divongvong tsa boloi ba family. Ke ikemetse ke le one. Nabona-ke guys ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ungahlangani nomuntu estradini phezu kokuthi awazi ukuthi ubhekene nani uyamcindezela nawe uhamba ukhuluma izinto ongazazi abanga ubunzima abhekene nabo namhlanje uzombona mhlawumbe axabana nobhuti wakhe usuyayingena wena awu-understand ubuhlungu obungaka abhekene nabo. Mina ngifisa nje ukwazi umndeni wakho la ukhona ngoba okuningi uyasho ukuthi abakwazi angithi abantu abazozizwa kanjani after abaqeda ukubona le episode. Imagine ukuthi kule ye-rape azama bakhathale instead bayicover ngeke bakhathale nenama ngikhathale nenama ngisabafuni right the way ngakhona ngikrandi mangindlule ebunzimeni obungaka ngiwani Cabanga nje ngithi bazoqala kuyibona kule podcast ukuthi mina ngathwala isilwane and I've got proof. Ngifuna ukuthi manje ngiyeshawela clinic ngiyofuna ifile ya loyo nyaka. I know ukuthi when was it ukuthi ngiprove angithi bathanda ukuthi nginamanga bazobe bethi nginamanga ngoba bayashesha ukujaja abantu baqhamuke nje sebasi unamanga ayikho into ekanje babe bangazi lutho bengiphethe iflu manje ilonda ze-flu yeah. So bangenza laphayana bangiqina nokuqina kwakhona beku-difficult bekunzima lento mina ngiyizwa but I had to be strong for myself. Baceda angithi bathi bangiklinik ngabuya ngafika ekhaya. Remember lento esecret yami yeah. Akekho umuntu waze okay abangani bami kubajikile ukuthi ngiwenza abortion but mangifike eJarden kumele ngene ngihambe esifi nothing is happening because of angifuni ukumjabulisa naye ushi devil ukuthi abone phela leso sikhathi uhlala so endlini mina ngihlala emkhukhwini ahlala angiscouta ngefastela ushi devil umama ungizalayo cabanga nje mabasho bathi umama but nini akusuma mama 2015 ukangitshela athi awumonaka uyazi ubaba nene 2024 ubaba uzolwa nami eJarden athi futhi wena baku-adoptile usumntwana la last year ubuhlungu phezulu. So now you become confused, who am I ngizalwa ubani and mawubheka izenzo zalo mama ujika ubelieve so mawuya kule family bangizondela ukuthi ngiyaquestiona who am I ngizalwa ubani umama ubani bathi ke mama uthi mara ngithi kwamtshela ukuthi akusuma mama so ngabuya ngafika ngangena endlini emkhukhwini phela ngihlala emkhukhwini yena ohlala neboyfriend umama endlini akasifuni endlini afika ngalala emkhukhwini ngiright angibleed angina next mina nginja mina ngisikhokho yabona kungaba buhlungu yes because of ngikhipha lento mara bona mina ngiyimela ivungvung la emhlabeni ngikrenda anginapain anginafokole late futhi ngiyakubra wami mangifika thayi wena uthora mfethu ubra wami usizakele uyazi ngambiza naphambili or kuyofuna ubufakazi kuye uthora mfethu kirike thora wawusakuli kirike nawo hayi sharp kuye after 4 days ngibuye kwenza abortion hayi ngiwashiwashini man mangiloku ngiwashiwashini angithi ngigobile epompini mangithi ngiyasukuma kushaywe enye ipain emuva le pain ngishaye isibeletho ngizwe ukuthi angibe mnandi man ngithi outing first ngicela ukuwasha neke le impahla ngiyocambalala. I remember ngisepompini ngipulisha mangibuya ngithi ngiyoneka ama-packs ayashota ngithi man outing ngiyothenga ama-packs ilizwi lelana amina ilizwi ngibhekile bafethu amina ilizwi ngiyalisaluta ebusuku nasemini namanje mina ngiphilwa ngelizwi liyangidirecta liyangilida liyangitshela mina bangaba nomona bathini abangidlela umona mara liyangibhekela ngimnandi so yile lizwi lithi lela lizwi uthenge ne-essence of life essence of life lithi thenga ne-essence of life akwamampela ngiye esishop nale yapain ngifike ngithenga ama-packs ngithenge essence of life mangibuya before ngineki washini ngiphuze le essence of life 2 spoon of essence of life angithi manje kuyashisa la nginepain yabo hayi ngicela ukuphuza le essence of life ngineke manje kungasekudala la isuswini uthi
ngathi amafu wemvula enkulu uthi ngithi hayi man uthi kushise la kanti the time bangi-abhorda lento some part of it yabalekela la kule ndawo engisho ukuthi balekele balekela khona. abanye abantu mabazobona le podcast bazothi kuyakhonakala mina I experienced that shit mina lo bese ngiphaphelwe noma ubani la estradeni ikasi lami afuna ukungijwayela amasimba angazi ukuthi ngindlule intweni ezinjani bakhuluma umathanda bangazi banga-understand next ekasi bangibiza dream this dream that dream this they don't know the pain that I went through uyangithola right ay manje sengiphushela ukuthi at least manganeka le watchini hayi man nini lesisu siloku sivusithi guru ngizwe ngathi ngayochama and manje la ngaphansi kuyashisa kuwarm akushisa ukuthi kuwarm ngizwe ukuthi hayi man kuwarm ngithi ngiye toilet the very same lizwi lithi angene ebhaketeni ungayi etoilet ngithatha ibhakete okay yo baza wanzima hayi alikho bad ya ya mara yini leyo iyavela ekamereni oh okay so yabona ukuthi impilo ibhlungu kanjani hayi ibhlungu yo go especially through for that wena shit alone yo but cause mina ngilo muntu ostubborn ngilo muntu ositshela ukuthi mangithi into yami ngiyayenza yeah and nginenhlanhla ngalelizwe yo hayi cabanga i-feeling ekhilizi yeah ubhekana nalezi zinto uyi-one ingekho into ekutshela ukuthi no yenza kanje yenza kanje iguide imagine yo ngabe khona manje ngikhulisa isidalwa cabanga yeah so come down akele tapo yeah oh say right uzosho masoredi ne So guys, this is a Lana. Shout out to Joe Buddies for having us today. Make sure to try this place. It is amazing. It is a great spot to unwind. Also sibonela and try out ama menus wabo. Ukudla kwabo kumnandi and iphuzo zabo sihleze sibanda futhi. Nangelo mhlolo ngisho ngahamba ngisho ngaba nelo shading kube mnyama umhlaba wonke la siphuzo sihlale sibanda. So ungaphuthelwa sisesekhona lana siyaqhubeka khona lapho besikuphi konje ungosingavele siqhubeke nje khona lapho yeah besikule yesilwane besisekhona lapho ukuthi ngizama ukufundisa nomzansi wonke ukuthi ubuthakathi bukhona lento ehlala sizibona kuma TikTok umuntu athi ngilalwa isilwane abanye bayikhipha ama tip off ukuthi ungalalisi mina ngize ngaba pregnant ngaso isilwane kodwa kuyisilwane sika mama ongizalayo today ngidiza ngazi ungizele ora kangizalanga because of nini umama wami nini akusuma mama wami nini umfowethu 2024 ngiadoptiwe you know uyayikholwa lento yabo baba ishoyo yeadoption ngibona ngathi inetiya phakathi why manje after sekuluye kangaka after ubunzima bakudlulisa kubo why manje sebathi wena uadoptiwe ngenxa yokuthi abasakufuna ejardini yeah and iyenza na dizzy ne ingenza dizzy i-treatment yabo bonke from kumamkhulu wami kuza kanje ngize ngirapiwe kungena umuntu ngimela engahlangana ukuthi ngiadoptiwe but manje ngiyafana mina nomamami so uzibuza ukuthi uadoptiwe uadoptwe kubani mhlambe one of the family members because khona ngoJanuary the time siye court ngibuyizile cousin kamama usibasana Dorcas Rakhulu ngare usibasana mara khantle ke ngwana mama yeah
ake ngwana wa skinny, maybe there's this somebody efamily usisi ka lo bathu mama oye washona ngithi mhlambe angisumntwana akhe nake mhlambe kwathiwa lo uzongikhulisa because lo azangiwangithanda azangibhebhise nangeyilwane cabanga nje ubuhlungu obungaka azangibizela ama comrade back in the days ukuthi bazongibulala angiloye athatha ama underwear wami ngilahlekelwe underwear endlini ngithi mangilahlekelwe underwear endlini nini after boma 2-3 days uzongithuka and when you are nothing out of nowhere kusayiza fokol esikhaleni you are nothing uhlonyubi wakhe sowethwe kofela wena ngislem mina there's one thing about me ngislem kinale botlhale ba tlhago ngikhona ukuthi mangise spacing sami ngihlanganise u1 no1 abangiphu 11 bangiphu 2 ngithi why ngilahlekelwe iphenti la endlini then umama amsekakhuluma kanje so there's a lot of witchcraft that went on shuthi into bekafisa ukuthi yenzeke leyo yeah shukuthi mayithathile uyongisebenzela lokho so makungapopi bekaba neenga and laba abafowethu mabeza beza sokunomsindo mabafika kujajwa mina ukuthi mina ngihlonipha umama mina nyathukana izinto ezinjalo nyamthuka cause of angithi mina bengazi ukuthi like impi bekweyami nomama bekwazi thina sithi ukuthi silwela ini ukuthi akangikhulisa ngakusigwali for mina kusala yonkhona nya exista la emhlabeni you know manje wena uke wayi understand umsusa walento ukuthi aloke kuhlukumeze kenze izinto ezibhlungu kanje yeah I had to do my spiritual research yeah manje utholeni mhlawumbe ngithole ukuthi umamami silwiswa yilokuthakathi yena unenhlanga yokuthakathi mina ngiphiwe inhlanga yokuborofita nobunyanga so kukwatela ukuthi uyambonela so umamami ngiyambhayizisa and I remember umamami esimina ngiyi-first born wakhe kumele athwale angazi ukuthi ngiyi-first born akho rangisi like I'm dizzy kufanele who am I ninini nomfowenu ozemva kwakho athiwa kudoktiwe ninini lo mama omwazi ukuthi uthi uwumama athi mina usingane mphela befashona ngangimisi ukuthi ayenza ama DNA test naloko ukuthi ngimthathe ngithi ngifuna ama DNA test because uye wangitshela ukuthi awusumama and nama action wakho ayahlangana ngiyablayinywa hayi ngiyablayinywa ukuthi mina why bengimisa for ama DNA test nokushona kwakhe kukhonjwa mina kuthiwa mina yimi ngimbulela mangibuza ukuthi ngimbulela kanjani ngina 16 years ngihlala ePitori bathi ngoba ngeke ngacela ama DNA ngithi manje why edla phansi ke mangifuna ama DNA ubulalo ama DNA basho kanjani hayi shuthi ke sorry ngoba hayi cha vele nawe ubufuna iqiniso ane bekumele vele ulazi iqiniso ngoba yabona manje usayibuza imibuzo eminingi ngoba na ukubhuti wakho sekaza nezinye ke eyiuze nenye ke uzanenye loya hayi loya ya uza nezinye njalo ene nguyilo muntu ukuthi every year since ngikhula mina nginabo ma 14 15 makuzongena uJune ngizophuma ilonda zeflu ngishaywe ekhanda ngibe neflu last year ufikile futhi ekhaya makafika ekhaya ungithola ukuthi vela ngiphume ilonda zeflu athi mama uyakubhokela sekunjani ngithi maru wena uTom wena maro like izinto ozikhulumayo nezinto ozenzayo izenzwa abafazi not you as a man I thought you were a man self respect yakhe why ujabulela i-downfall yami wena always as umfowethu cabanga nje why nijabulela i-downfall yami as ama cousins and whatsoever and ningikhulumela mina efamily nazange abahlupha ngokuthi bangisupportela abantwana or bangisupporte mina efamilini ayikho lento ukuthiwa ngeke ngahamba ngashingane izamba sala bazithengile ngiyazenzela ngifika kule age am 49 years manje ngilanda u50 years next year ngiyazenzela bonke abakazi bangiyenzele next yes ubaba yena ungixhasile the time yothwasa lokho ngeke ngikufihle ngizobe ngiwumuntu ongasi right but naloko ukuxhasa kimi akusekho because of ugcine sekangithathela indawo la zami ayibo so thinking kwenzelani ke lokho no we had an argument ukuthi bengicabana negirlfriend yakhe yena makayibeka ngoba uye wangibuphisa 2023 enyangena athi mina bengilwa nomamami so yes asithi ke bengilwa nomamami uyithatha kanjani indawo la zami so there's a lot enzakele ngami kule family and there's a lot that is still going on ngami kule family ekubeni ukuthi futhi ukuthi baye babamba meeting ngami ngitshelwa umfowethu wesitri ukuthi bathi bona abangifumenelini
ngoba mina igazi lami alivuma ukwenza lo msebenzi wabo umubi. And vele umthakathi vele akayifuni nje into enokukhanya phakathi. Angithi vele esikhathini esiningi lokho okukhanyayo kuhlezi ku-overpower lokho kumnyama. Okumnyama kokubona esikhathini esiningi akunamandla. So sibuyela kule ya part yesilwane sengibuye kusi-abhorta. And ngiyabonga yazini it's for the first time lento ngikhuluma yabo. So lesa silwane manje sengiphuza i-essence of life manje kuba nento ethi toilet man makumele ngiye toilet lona the very same lizwi lithatha ibhakede ngithatha ibhakede ngene ehontshini lami ngihlala ebhakedeni ngithi nje ukuhlala ebhakedeni kube ngathi kuphuma amanzi awarm ekukuli kube ngathi impompi kuthi into khona iwarm and manje mayiphuma like nya relieveka nale ya pain eshisayo esemcolo nyayizwa ukuthi ayena my darling saba mangisukuma lapho kulelo bhakede beku black was that loud beku black yes yo kanti lento leyana manje hence I'm saying to you mina nginale nokuzenzela ama spiritual researches wami and then beside the spiritual research nalelizwi linokungivakashela. Now I had to sit down nami after that ngibuza ukuthi what the shit, what is that? kanti lento leyana the time ba cleaner eshawela clinic khona okuke kwasalela ngaphakathi, so lokho kusalela ngaphakathi sekuyabola kubulela ngaphakathi kimi. Nkosi yami. Uyangithola ukuthi uyangithola ukuthi labantu bangijwayela kabi. Hayi bakujwayela straight. So ukubolela kwayo kimi if bengingena uNkulunkulu lo ngiphethe lento bezoya ngibe laba uncinini isisu sesingaka inyawo seziblack sengiphuma namachuba. But because uNkulunkulu muhle uhleze muhle ngaso sonke isikhathi ungikhethile uyangithanda uyangilwela wayikhipha lento ngeessence of life. Phuma le yanto yaphuma ngayochitha etoilet, then after malanga it was then yenza spiritual research yami ukuthi kusho ukuthini bangibonisa bathi hayi ilo yamhlolo lo yana. Ngithi manje njengoba bohleli ngaphakathi bekuzwenzakalana bathi hayi bozovuvuka inyawo zibe emnyama bozovuvuka isisu sibe emnyama uphume nama like ugule then mawufika eclinic ukuthi une HIV or une cancer. ayisaba understand yeah hayi kuningi okwangempela kuningi kubhlungu ku very sour. Is it still rolling? Kuningi kubhlungu ngendlela engeke izichazeke. For ukuthi usaphila useselana manje this gorgeous mina ngiyamangala. Kukho konke odlule kuko. Hayi imbokodo yamampela. Yabona wena? Imbokodo yamampela. Inkani. Ngiphusha inkani nomkhuleko. You remember even the last episode ngatsho ngathi mina ngisindiswa umthandazo. Mina ngiyathandaza. Ngasho nakuleya episode yokucala ngithi mina nginokuthandaza ngizwe namakhabete namasili ngashake because of now suka ngijulile enhlizweni ukuthi ngilwele baba akekho uzongilwela. And remember mina ngenyanga ngifuna ukuya kule party leyo bokhuluma ukuthi inyanga maziyekela ukutshela ama family amanga ne inyanga ziyasaba kuba neqiniso because iqiniso liyalwisa. Cha sometimes kodwa bheka amanga wala baya akufikise phi wena angale angithi remember ukuthi lenyanga le inyanga yes but manje laba ngoba bafike remember khona abanye abantu abaya enyangeni mabafika bahlahlubi batshela inyanga bona futhi bayozibhula bona manje bayapi yeah ukuthi thina size ngenkinga esosi nomuntu so efamily I've got those people banokuza kimi but mina mawuza kimi uzongixoxela istory azizwana. Even my people, I know you'll be watching. Batsheleni, niyangixoxela mina. Angixoxelwa mina dali. Mina mawufika ngiletha amakhandlela wami ngiyathandaza, then the Holy Spirit izowehla engitshela indaba zalo muntu. Then ngwehle ngikunyuke. Yeah. And amawloyo efamilini ngizokutshela ukuthi hayi wena kunento egangayo ngaphakathi kwekhaya kunje. Kufana na sometimes kunokuzikhapula.
indoda nomfazi. They are married, these people. I must be honest mangihlahluba. Yeah. Ngithi mara umlingo khona ngaphakathi kwekhaya baba ngibona lo mlingo uza ngawo ngoba wena uhamba uyagijima estradini lo muntu ogijima naye estradini uye olethe lo mlingo. Uzobaba khona thi ngiyavuma in so ubunyanga nabo buzokwenza dizzy. Buzokwenza dizzy because I'm asking myself now as a traditional healer, as a prophet ukuthi leyo nyanga ebatshele lokho ikuthatha kuphi, like ngisha engathi bengeza bona labo Brenda laba sekuleyo nyanga because ibatshela amanga le nyanga. Batshela amanga. Ngoba mina ngaze ngiye ethuneni lika mamkhulu wami. Leyo ngizohlezi ngisho nayo bo bayibone. And as long as bangayisuli ukuthi ngibuya ethuneni lika mamkhulu wami bangisendela ivoice note or bangibhalela umessage baxolise bazoseshaya uNkulunkulu. Angiyanga ethuneni lika mamkhulu wami, I don't wanna lie. Ngibuya ethuneni lika gokwami futhi angilitholanga. Bengisafuna nalalo because of manje sengibheka isikhathi ngihamba nabantu ngathi yazini khona lana nje ithi ngibiza umsiyongcele ngithi mawe ngitobona. And enye engikwatisayo ukuthi why before umamkhulu wami eshona bengiloku nginokuya emathuneni bekungathi unyoloya. Ayithi manje sebanento abafuna ukukuninda ngayo. Yiwo mhlawumbe sekuzoba nezinkulumo ezivelayo yabo ngama backdoor. Izinto ezisnacks nje. So sometimes nginokuthi mangihamba eibhedlele or estrateni ngibona umfazi aphusha ingane ngifuna ukunidemonstrate ingane zakhona zinjani. Uthola ina 15 years ne bayiphusha ngeprimer. Iphuma nendende le yangane. Uyangithola? Nginokuzibuza ukuthi ingane enje ngoba mina ngeke ngayithwala. Lo mfazi naye eyakhe uloyiwe or like iyangtraumatize naleyo. Ifanele isune experience ebhlungu situation enjalo. And ziyatrapa lengane lezo yazazi. Aza black semana lezi. Anyeke ihlale bayibeke ithi bazoyibeka and banamandla. Hayi, suka lapha. So ithi mangiloku ngiyenza my spiritual researches again ngiloku ngikhuleka ngibuza mina ngiyabuza. Hayi mina ngiyabuzana. Ngithi uNkulunkulu khuluma nami kwakwenza ke leli. Angithi ngiyamhlula umamami ukuthi athwale ngami. So that's why baze neplan, baze nenye ukuthi masingamnikeza lesilwane yiso sizozenzela umsebenzi ukuthi ube lule because lona uyazidisturb noma sezivuka ebusuku lona uyazidisturb. And inhlobo yomntana onjalo vele bezokudistract ukuthi ungafocus kwenye into udile naye kuphela udinge attention angithi. And then bekazothatha ihappiness yami ne-freedom yami nako konke bengizoya kuphi bengizomshiya nobani kanjani. I remember telling my friend manje mase ngidisclose kumngane wami ngithi yazi mina if bekungathiwa bengiyothola umntwana wesichala bengiyothatha umcamelo ngimvale ngomcamelo ngihlale phezulu kwakhe ngimbulala athi umngane wami ukhuluma kanje ngoba akekho benye ubuza umnyamezela. Hey ene bayabekezela bayingakhi nje if bekulula ngaleyo ndlela ngaba mina ngathwala isilwane sika mama ngiyaqala ukuyisho. And now I'm saying it publicly so ilizwe lazi nayo le family iyazi bazi ukuthi why umama bengingasamfuni empilweni yami ubuhlungu angizwise bona okuningi akuthathe kimi ngiyorejwa cabanga nje ngiblame yena ungithwalisa isilwane go through that nonsense alone. Ngiphuma ngapha ngena ngapha empilweni angiyanga esikolweni ngiphume ku standard 4 akalwisa umamkhulu wami nabantwana bakhe ukuthi ngashiya ingane yami okay fine ngiflopile bengihambile empilweni but ingane yami irejwa kanjani athi ngene kuphi umama onjani loyo yo cabanga umama onjani loyo. So as a woman I went through shit, like I went through shit. It's just that and you go through these things. Auna mama, auna buti, auna baba, auna sisi. You've got no one. You've got no one. And then obalagele estrateni na wonini ne bakuthathele advantage because of they know your situation, they know your problem. Mina ngiyuziwe dali. Mina ngidliwe mina. Bayazi abanye bazoyibona kulo phasi ningidlile nina mara uNkulunkulu khona. Abanye bagcina sebakuthatha abomama abadala esifi bayakuthanda. Bayakuzwela kanti bayakuyuza. Abanye baspina ngawe because of your background. Sebazenza icream bazenza bahle ngawe. Yeah.
abanye mababona ukuthi uyaphumelela uyabahlula bobra bakho because of bona basemuva wena uyaphambili uloku uyi-token of rejection of the family bayenza inkinga for wena bakukhuluma kabi uyangithola it's like bafuna ukwenza worse bafuna ukwenza sure ukuthi yazi phela kukho konke odlule kona if bekumunye umuntu ngiyacabanga bekade azibulala hayi angilapho mina sengiyasho nje ukuthi phela izweni imbokodo ophelele if bekumunye hayi nami nje kwayimina ngicabanga ukuthi mhlawumbe bengingaba strong enough ngaleyo ndlela leyo so mina I'm this kind of a person ngifuna ukuprove ipoint ngifuna ukukhala ngifuna ukukubonisa mawuthi ngithathela phansi ngizokutshela ukuthi I will rise so ngisindiswa yiloko so nini nginokhulunywa kabi ukuthi mina ngirafu mina ngiyathukana you know why bathi ngiyathukana I don't take shit because I had ukuthi ngizimele from at the early age remember ngirape laphayana after ngirapiwe ngikidnapwe endlini ngihlale endlini ngingayodlala nokudlala konke I was alone so that's why manje you come with shit I snap easily ngisnapanga ukuthi hey don't trap so kuba ngathi uphuma silwe manje kanti uvalele phakathi isikhathi eside uyi-1 udila nakuyi-1 but ngiyajabula ukuthi eventually ugcine nawe ukwazile ukuthi yazini fuck okhala ucomplaina wena uyakhuluma wena uyikhulula wena phakathi yabo so kule episode njengoba siloko sikhuluma uzizwa kanjani ngiyakhululeka nje grand ngisharp because I'm telling the truth into emnandi ukuthi ngikhuluma iqiniso into emnandi ukuthi ngikhuluma into le bengihlala ngihleli nayo mayeza ngikhale mina I cried uthole noma sesiblomeni abangani bami nini sengiyakhala mina I cried empilweni ngangikhalisa ukuthi ngivalele and ngangikhalisa ukuthi ngisaba ukukhuluma because ngizojajwa because kuzothiwa ayi wena you know that thing ukuthi nyazi you know but manje I think okunye okungenze strong ilama podcast engiwabukela ku TikTok ilezi zinto ngizibona ku TikTok iTikTok ngiyayibukela sengi addicted yona njebana le story sifana yaba so thanks to TikTok ngincanywa blind TikTok ngireke rata ngize ngifake ne Wi-Fi ngithi bengidleka mina ngiyasifrusta ngibone imaqala sengifake ne Wi-Fi ukuthi ngifunda impilo ingikhanselile iTikTok ithi ngikhuluma iqiniso manje inginikeze amandla iTikTok ukuthi emantilo tsediteng like bona ukuthi benginokusaba ngithi mangayotshela abantu ukuthi bengithwele isilwane bazothi nginamanga isilwane kanjani so ku TikTok nokuzibona lezi zinto uthi I'm not alone inyoka kuningi sebaningi you know and then kunamashow khona enye angithandi kahle ishow yalomntwana bathi uBlue icindezela abantu somewhere somehow okay fine it's fine ishow yakhe nokubheka nayo loyo mashow nini omunye yakhuluma umama wangilahla umama ngimazi mama bokuphi mama ini nami manje mangiyokhuluma esami story abantu bazo understand and abaningi aba-understandayo sibayeke laba bokhandashisa laba bacabanga ukuthi bazi yonke into bakhona abakulalelayo bakhona abakuzwayo and bakhona abaningi yazi ungamangala ukuthi bakhona ababhekene ne-situation efana neyakhonse manje maloku ukhuluma nabo bathatha ama-notes lapho nalapho ukuthi okay bowuthandaza okanye udile nayo kanje okanye nabo badinga ukuthola umuntu abazokhuluma naye yabona izinto ezinjalo yizi izinto ezibalulekile ngama-platforms akanje ukuthi bayakwazi ukukhululeka abantu bakhulume bathola ama-solution even noma bangakhulumanga nomuntu yabo so bengathanda ukuthi mhlawumbe ubazise umuntu obhekene ne-situation efana nawe never mind mhlawumbe yakhe icishe ithe ukuba light or imo or injani njengomuntu wesifazane osale wabhekana nobunzima obungaka uthini obhekene nobunzima mhlawumbe obucishe efane nabakho or obuwesi njengamanje akusisimo esilula but you have to be strong ube nenkani ubustrong wabona inkani hayi inkani ngiyayisalula hayi yanceda inkani man uthi no and more especially ebafazini ke ungazinikele emadodeni cause ngiye ngaba kuleso simo ukuthi ngibalekela impilo yasekhaya ngiyohlala nomuntu lo muntu ugcina sengangenza ibhola ngithi hayi entanga angenziwe kanjalo
isimo sasekhaya sithi uzungijwayela kahle. Yeah. Uyangithola. So thina abafazi sometimes sibulawa ukuthi makurafu sibakelekela kubo bhutiza. Ubhutiza mawufika mase efuna ukuchita uzosebenzisa isimo sakini. So mina ngigcine sengiphuma kuso ukuthi yazi ngizoyimela. Invite God in your life. Yes. Invite your ancestors, more believer ema ancestors ukuthi bafethu ngicela nibe nami. Kule mpi ngicela nini because umuntu wasemhlabeni yena angibhethi ngaye. Okay. So iba strong, thandaza. Thola 1 2 3 people ongakhuluma nabo even though emuva nini soyezwa uyahletshwa ukuthi hallo hathi beka isilwane yana lo uzenza istri inkulumo zibe khona but I think mina ngincedwa inkani ukuthi ngala ngami. Yes. Phambili ngiyaya kunzima kulikhuni and I think ngincedwa ilelizwe lihlala likhuluma ngami. Yeah. Mina ngaya kuphi makuzoba nengozi lizongithipha lethi touch hamba ngapha. And then kusale kwenza ngicabanga ukuthi yilo nalo futhi elingincedile ukuthi ngibe la ngikhona today because of remember if bengingasilelizwe likhuluma nami ngabe nginesilwane somntwana ngabe unalokho remember if ngelizi akusilizwe leli enginalo ngabe mina ngabulawa 2010 kuthwalwa ngami a lot has happened man empilweni yami sometimes kungifuna isikhathi yabo ukuthi manje seku-affecte nabantwana bami yabona I've got a 29-year-old son chama antshaka that boy ula nam cause like ngimthole ngina 20 yeah so sikhula sonke mina naye izinto maziloku zenzakala ubhekile uyabona so umntwana ovibrant ofana unolor mama why into so yetsa khethe so why singasayi eRustenburg for that matter sikhula sazi ukuthi ngaboni nini siyavakasha eRustenburg so ngimthathe ngimbeke phansi ke bayile banrape wamana abutolo so sometimes sibuwa le bana ba gago yeah ba understandise uye le age yabona or sebale mokaya so uye omunye umntwana ongipepile mina ingane yami ngipepile boy wami ene mina nyabetla uma ngabona uchama yami shout out to boy awuna number wakhe lapha angifuna ukumstep shout out to Katlego my son boy so uye onokungikhuthaza ngiza naye kanje una 29 mina ngina 49 uyabona ukuthi sikhula sonke ngiyamsherela ukuthi mina ngiye ngarapiwe efamilini mina ubani bani ungitreata kanje naye unokuyibona now he had to be strong for me naye you understand but nginokumtshela ukuthi ungayithathi kakhulu ugcine sokhohlwa ngawo because you've got your life now mara angwele phansi unokungilethana ne-breakfast in bed athi mama you've been through a lot naye ukuthi ngimithi isilwane he knows ngamsherela so unokungitshela athi mama you've been through a lot udeserve go ratiwa udeserve go tlhokomeliwa sometimes angitshela chazi mama ngifuna ukuthi mangaba right empilweni ngikuyise eDubai uyo so naye uyo ongenza ngibe uyangithola yeah sometimes linokuphela iviki ngapheki athi ma lady bloma stele ke kapheka ngimfundisile from at the age of 8 ngimtrainer ukuthi kuwashwa kanje in angiphekele angenzi so kuye nomama nobhuti na yonke into makuthiwa nyagula le yantwana iyangibekela amanzi ithatha amanzi wami iyowachitha uyabona uNkulunkulu muhle yeah mkhulu futhi ubunzima udlule kubo wavela nje wathi sula inyembezi nangondodana yo hubela ene ibhlungu umntwana omfana sometimes yakula kumele eza azokuka akubeka empheteni abona ukuthi hey mama ugrand futhi mangigula kafuni next lo yamntwana so ngiyabonga uNkulunkulu ngale ngane le yami eye firstborn ngincanywa blind lo yamntwana nami ngincanywa blind because he's responsible uyanginikeza support uya understand what I went through nalezi zinto zokuthi ngathwala isilwane like unami all the way ne so kahle if bengumzulu bengizothi usibusiso lo mntwana nami yabo yeah so kuko konke mina ngifuna ukuba right ngifuna ukuthola iclosure ngifuna ukuba nepeace yeah so ifamily ngigrand angisayifuni ngibe honest manje kule podcast angigrand noma bangeza bayeza no Ramaphosa nabo Zuma ngikepe bathi grand yeah ngigeza izandla njengoPilato because I'm at a space whereby now I've got my peace ne peace nengane zami zibo abangangiletheli peace ngicela bangiyeke please ngicela bangiyehle ngicela bakhohlwe ngami nami ngikhohlwe ngabo ngizobona ukuthi ngiphuma kanjani as much as ngibuya le
loku ngikhozuka ngiwani Bangekho. ngizozenza lama family yasestrateni but bona ngigrand ngabo bo Mnandi. Okay, siyabonga kukho konke osukushilo. Yabona mina story sakho siyangikhuthaza kakhulu. Yeah. Especially ukuthi inkinga obhekene nazo usesela. Usese gorgeous kanje. Yeah. It's like singayekeleli inkinga zisixikelele phansi but kumele sithole reason ezosiyenza ukuthi sisukume. Yabo mabathi down nothi up Yeah. uyize fly high. Ungayekeli inkinga ukuthi zibe kanjalo. Nabantu bemindeni bafethu akusiyo wonke umuntu ostrong. Mhlambe-ke kusasa nithole mina ningihlukumeze ngendlela enihlukumeze yena ngayo. Mina ngiyazicisha. Cabanga inyembezi zami emadlebeni enizokhala inguna phakade. Nani ninabantu bestrad and understanding Eish, abestrad. aniphumeni endabeni zabantu. Phumani endabeni zabomakhelwane. Focusani endabeni zenu nesempilweni zenu. Yini inkinga yenu? Anina impilo mhlambe. Yekelani ukuloko nihamba nikhomenta. Nikhuluma izinto eningazazi estradini. Okay, nguphi ithuba lokugcina nje mhlambe ube namagama okuvala. Yeah, uthi ukuthi ufisane mhlambe ngempilo yakho from now ukuya phambili. Mina nginephupho lokwenza idocumentary. Yeah, ngibuya kude nalo. It's just that angithole abantu abaright. Ngizamile ukuthi like kuke kwaba neshow ebayibiza isigidla va. Ne? Beyenzwa uTshepo Maseko. Ike yangithatha. So mina ngifisa ukwenza idocumentary. Because kuningi angakakuceda ukukhuluma ongibonile emhlabeni, ne? And then again mina ngifisa ukubhala incwadi. Okay. Ngempilo yami. Ukuthi ngiboneni ngindlule kuphi kwenzakele kanjani like ipakiwe kahle nakusasa noma sekuthiwa ngishonile abantwana bami nabantwana babantwana bami nabanye abantu abafuna ukufunda ukuthi empilweni kurafu you know bafunde bazi mhlambe leyo documentary izonceda abanye abavaleleke emakhoneni ene ukuya mina ukuthi angigelezanga angizoyifihla ngiyanga esikolweni ngiphelele ku standard 4 but ukuya ngami again bengathi ngakhona ukuthi ngincede abanye abantu abalimele abantu abandlule esimweni engidlule kuso you know sometimes kuba lula ukukhuluma into nomuntu ondlule kuyo Yeah, exactly. like bona labo mama ngithi uthola phethe umntana nginokubapheka ngithi akusile sasilwane sami mari iyangidla ukuthi bona but manje ibizwa ngesilungu ukuthi bathi abuma what labo but mina eyami ngibekile etafeleni yabo so yiso isifiso sami ene esidini le family cela bangiyeke grand ngibe nepeace yami ngoba noma nyalamba noma nyahlupheka noma nyayikekela nyakhulu angisabafuni grand kufike whereby angisafuni ipeace nabo ngizoyiphilela the way ngibe right but ngicela bangiyeke Abahlukane nawe. grand Okay, yike nababhekile le episode bayakuzwa ukuthi unesifiso sokubhala incwadi. Mhlambe ke wena unalo ulwazi mhlambe lokuthi okanye ufuna umuntu ozotshela istory sakhe ngendlela asichaza ngayo and then ufila like ungakwazi ukumsiza. Woza nawe uyazi ukuthi uzomthola phi, niyazi nasifollower, ni like ni subscribe, ni comment and then if nani nestories similar to ezakhe, ni comment ni engage ni understand akusinto ephelele ukuthi ulalele nje iphelele lapho. If unolwazi or unosizo ongasiza ngalo nawe woza la ayike sekunjalo ithi rap sibe nayo episode yanamhlanje and ihambe kahle ngiyabona nawe ukhululekile okuyinto ebalulekile leyo vele yabo ukuthi uyithole into oyizelela siyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu for ukuthi uze lana usithembe ngestory sakho ngathi konke kungahamba kahle undodana hayi shout out to undodana hayi mina Katli yebo Mtapole maboy Nganya blind ngidlala yami. Nami sengiyisendile ngokunjalo. Danko. Yeah, ke leboga le nna ne. Nna ke tholagala mo numbering is 076 574 7310. Yeah, and then na ke motho go di Facebook di watwata ke rena ke le old school. Ke yona number e o ga le mpata le tla nthola mo yona and then le ba ba lemetseng ba fila gore ba ka tlo dula re bue ke ba fe counseling re le welcome go ka mfounela re qoqeng re bontshaneng di question le batlo questiona ke teng ke grand no ke re aksa tlole ke le ntho victim ke survivor so survivor ke motho gore a tlo phagamisa batho ba bang go be sharp and then if animtholi lapho ninga contact us thina ku Kota and Chill usesha lokho kuphela TikTok Instagram and ifuna ufuba member yethu joina ufollow ube member uthola ama updates nje uhlale ulapha ya levels if awumtholi kuye contact thina and then
sokwazi ukuthi sikutholele bona. Siyabonga. Yebo, siyabonga.